वशत कनी अकरंदी पदा शुमारा उती मरागश बिजाना गुली चारू का बलूचिस्तान हुकूमत इख्तलाफातानी गब्बू वगाएँ ये इख्तलाफातानी बुनियादी वजह हमेशा के अब्दुल कुद्दूस बीजन जो गोशगिंद के बलूचिस्तान सरकार आवड़ा महलू के हमारे उम्मीद वाहक भी कहाँ पूरा कनगा नहीं ओ पदा वज़ीर आला के हस्ते सरवज़ीर बलूचिस्तान हस्ते जाम कमाल साहब ही नाम है पुश्ता कमाल हस्ते भले आहे चोड़े बूदो कमाल पेशदार गा नहीं आइए वजह ची कस्ते बलूचिस्तान अवामी पार्टी मर्दम हम नाराज़ बू अगाया और वज़ीर आला माड़ी या सरवज़ीर माड़ी के हस्ते पर आम मर्दम वास्ता बंद बिल्कुल बीता तो दुमी नेमगा हुकूमत गोशगंद के बड़े हैं इख्तलाफ नहीं जहाँ अब्दुल कुद्दूस बीजन जो साहबा चूँकि मीडिया दे माएगा शौक अमी वास्ता ज़ाहिर बह गए वहाँ हुकूमती ने मगा एहतियाती तदाबीर हम गिंदक बुआगायंत के यहाँ तहरीक इंसाफ है दो नू के मरदमवती काबीनेतों का हवार को था ये बार वाह मैं गपुत्रान बरजा हैं और ये वहदा गुमा अमरादारी कनगंत जमीयत उलमा इस्लाम राशून खालिद वलीद सैफ़ी साहब अस्सलाम वालेकुम वाजा। जी वालेकुम सलाम। खालिद वलीद साहब बलूचिस्तान असम्बली पदा डाह शोरें अब्दुल कुद्दूस बीजन जो तहरीक इस्तेहकाक जमदाता हो गोश्ता के जाम कमाल साहबा ज़हूर अहमद बुलेदी साहबा और सरफराज बुगटी साहबा कस्ते हंचे बयान दाता के चरिशिया बलूचिस्तान असम्बली इस्तेहकाक मजरू बीता दुमिने मगा इख्तलाफात हम गप बह गए इन हाउस बदली हम गप बू अगाएँ ये दुरुस्त मामला हा तो चून गंदे परचक शुमे पार्टी हम हाल इंद के कम में बास पाला मर्जी गोन इंत गो अब्दुल कुद्दूस बीजन जो साहब बारा जी बाल मिन्नतवार वाजा शुमे हाँ बिल्कुल बलूचिस्तान असम्बलिया डाव शोर हैं और कुद्दूस बीजन जो साहबारा बाद हमशे के सीरियस सूरत भी क्या ये हुकूमत प्रोशक माजी तजुर्बात में रेमा हूँ और अगर कुद्दूस बीजन जो साहब इन हाउस तब्दीली गप्पा जनगाएँ तो इन हाउस तब्दीली तहा माम सरपदमा के जमीयत उलमा इस्लाम इच किस्म रोल अदा कुत नाकाम पर्चा की यानी वती पार्टी मसला वती पार्टी प्रॉब्लम हम वती मुश्किलात वती शिकायत वती तहफ़ुज़ात अगर आलोटा के नौकी हुकूमत बे यानी बलूचिस्तान अवामी पार्टी हुकूमत मबी नौकी हुकूमत है क्या तो का अपोजिशन में हिस्सा बुजूर है गुड़ा यकीनन अपोजिशन है वती शर्त शराइत बाम टर्म एंड कंडीशन बाम एक अपो पदर है कि बलूचिस्तान तहा मौजूदा हुकूमत बिल्कुल नाकाम है बल्कि पूरे पाकिस्तान नाकाम है लेकिन चूँकि वक्त में बलूचिस्तान एक अप्पा जनगा है तो बलूचिस्तान हुकूमत इच किस्म डिलीवर कुछ कनेगा नहीं अन्नोए मौसमी हालात के मेशो में धीमा बस्ता या चेदो पेसर मुलाजिमतानी मसला बेबाम फंडिंगानी मसला बेबाम हवा में समाजी सूरत हाल भी इच किस्म डिलीवर ने सिर्फ खूबसूरत बयान स्टेटमेंट शिरकिन लबो लहजा ये तमाम चीज़ में दे मास्ता लेकिन पब्लिक सतह ग्राउंड सतह इस किस्म में देमा डिलीवर न लगाएंगे एक अपो अल्लमे की हुकूमत प्रोशे के वास्ता या तब्दील करने का वास्ता अगर कुद्दूस बीजन जो साहब जदोजहद करने का आए तो माँ ये जदोजहद को शर्र नज़रिया चाह रहे हैं और ये एक बगावत ये कोता माँ ये अप्रिशिएट करें लेकिन इन हाउस तब्दीली एक अब तो का जमीयत उलमा इस्लाम कम से कम मैं मौक़िफ़ क्लियर है कि माँ तो का इस किस्म ऐसा नजूर है जब तक हुकूमत तब्दील बेगुड़ा माँ आई तो का निंदे शोर मशवरा करें माँ ये बाहर जोड़ बुत करें। खालिद वलीद सैफ़ी साहब कुद्दूस बीजन जो कुछ के सरकार प्रोशाक मनी वास्ता हिच मुश्किलें कारें हैं और मलिक सिकंदर एडवोकेट साहब कुछ के आगाम कुद्दूस बीजन जो 10 मर्दों ब्यारी गुड़ माँ ये अमरादारी करने का तैयार हैं खुद 10 मर्दों कुद्दूस बीजन जो बिल्कुल ये वक्त नंबर गेम 10 मर्दों में सराएं अगर 10 मर्दों में प्रोश्तोत्तावती अलकाइन तो का तो जमीयत उलमा इस्लाम हुकूमत प्रोशगा सपोर्ट काम अच्छा कि हर सियासी जमाती है ये ख्वाहिश है कि हमें बड़ी हुकूमती जोड़ भी क्या ये तो का अहम बतौर एक सियासी जमात हिस्सेदार भी पर्चा के आई अहम वोट गिफ्ता च पब्लिकात का
آہانی ووٹرانی مسئلہ استا مشکلات استا تو آہم لوٹی کیا ایک رول پلے بکام جمعیت علماء اسلام ہم خواہش نہیں کہ آپ مستقل اپوزیشن ایسا جوڑ بھی بلکہ آئی ہم خواہشیں کہ حکومتی بینچاں برو اور اما مردم چوٹ گپتا وتی محلوق کے خدمت بکام لیکن جمعیت علماء اسلام میں چیزی اصول استا چیزی ضابطہ استا تو دام مردم اگر نمبراں قدس بیزن جو پورا کتکاں تو یقیناً جمعیت علماء اسلام میں حمایت آئی حاصل بھی اور بدکاں کے آدھگی اپوزیشن پارٹی کے استا بی این پی ہیں یا آدھگی پارٹیاں آنی حمایت حاصل بھی منع ہمیں لگی کہ قدس بیزن جو ممکن ہے کہ بلوچستان حکومت ہے پروشگا یہ وقدہ سنجیدہ ہیں اور اگر آئیے برزہ کوئی تریٹ یا کوئی روکے گی کسی مداری تے برزے اما کے مخلوق استا آئے پابند مکنا تو قدس بیزن جو واسطہ دا ممبر پروشک چا بلوچستان پارٹی آ مشکلیں گپی نبی وجہ ای ہجدہ مردم و گپا جنگے عبدالقدوس بیزنجو صاحب کے آگوشی کے چا پارٹیاں منی امرہ داری کنگایا بلے ما دمنے مگا چاریں تو ہمیں ہجدہ مردمان تو کا دو سے دگے ہم ہنچی مردم ہست کے سروزیر بیے گئے امیدوارا عبدالقدوس بیزنجو جیندی اکنے مگے امیدواریں دمنے مگا جان جمالی صاحب ہم امیدواریں او سالم محمد بوتانی کے بلدیات وزیر اہم امیدواریں تو یک ادھا یک کسانی سوالی مردم ذہنہ کہتے ہیں کہ یہ حکومت پروشاگ یہ اقتدار واسطہ ہیں یا کہ نہ تو گوشے کہ واقعی محلوق کے نپسیتے واسطہ ہیں چر ہر پارٹی ہے وتی پروگرام ہے وتی نقطہ نظر ہے جمعیت علماء اسلام اگر یہ حکومت باہر جوڑ بھی یا شی پروشگا سپورٹ تعاون کا نظریاتی بنیاد کا کہ یہ حکومت ناکام ہے دومی حکومت کامیاب بھی ہے ناکام بھی آوا دے میں گپیں بلے یہ ثابت شدہ ہے کہ ناکامی حکومت ہے تو اسی پروشک علمی ہے ماں میں سرپدباں کہ کسی وزیر اعلیٰ بے لیکن چاہ جام کمالا چھ ناکام ترے وزیر اعلیٰ شاید بلوچستانہ دوبارہ محت ہیں ہر حکومت بے کم سے کم یک بہتری نے مگا آپ علاقہ ہارا اور صوبارہ برت کتکاں ظاہر سیاسی مفادات ہوا ہر مردم بام اور بلوچستان وتی یک پس منظر قبائلی علاقائی اور ادا بلوچستانہ وزارت اعلی خواہش مند باز ہوں لیکن یہ اما مردم کے اما تنظیم کے سپورٹ کرنا آہانی ہم چیزی شرائط میں کہ وزارت اعلی واسطہ کجا مردم مناسب ہیں یہ تمامی چیز ہما ٹیمہ ڈسکس کرک با کہ نمبر پورا بے با نمبر پورا ہوگا بعد ماں میں سرپد با کہ وزیر اعلی واسطہ نام ڈیسائیڈ کرنا چوشے سکے مشکلیں گپے نبی وجہ تو کچھ کہتے کہ جام کمال خان صاحب حکومت سکی ناکامی حکومتی او تو ای مردم اگر بیچاری تو جام کمالے کے ہمیں پلہ مرضی کنو کا حمایتیاں آہانی کچھ ہیں کہ جام کمال صاحبہ میرے ٹارے کوشش کتا شفافیت آرے کوشش کتا منصوبہانا کسی پر ٹائم سرجم کرنے کو واسطہ بازی جاگاں کوشش کتا وہ گامگیج زورتا تو ای حبدہ مائے حکومتا ای مطلب ای وڑا جج کرنکتی یا شرعی گپی بھی کہ تو بالکل آئے رد بکنے اب دا ماں کسانی پیریڈ ہے نہیں حکومتی جج کرنے کے واسطہ کم سے کم یک اب دا ماں تو ایک ٹریک ہی وہ جوڑ کرنے بھی کیا ٹریک اس طرح حکومت کو جان ٹریک کرا ہوگا پاکستان پورے ملک کے گورنمنٹ ہم اب دا ماں گوشتا اور انٹرنیشنل میں ادارہ رپورٹ پیش کو تھا کہ یعنی کرپشن حوالہ 6 پوائنٹ دیما شتا اسی اچھے معلوم بھی کہ اب دا ماں کارکردگی جائزے کے واسطہ ونڈے مدتیں نہیں بلکہ قریب 2 سال مدتیں تو 2 سال تو کا اگر یک حکومت ہے ڈیلیور کت مقام یا ٹریک ہی جوڑ کت مقام پہنچی واسطہ تو ماں نہ سمجھا کہ یار کامیاب بشک بھی یا یہ دے میں ہما مدت کے استا چیز کی امیدی دارک بھی وجہ گئی حکومت پروش دے گا کامیاب بے باں قدوس بیزن جو صاحب گوتی امرہ ہاں گوڑا جمعیت علماء اسلام نے مگا چھے ای مطالبہ آت کتکند کے مارا سر وزیری اگدہ دیکھ بھی ہر جماعتی خواہش ہمیں بھی کہ ماں گورنمنٹ سربراہ جوڑ بے با لیکن جمعیت علماء اسلام ایک افسرہ یعنی اگر
میرٹ بھی یا میرٹ بنیاد مطالبہ کہاں کہ سر وزیر جمعیت علماء اسلام میں بھی، لیکن جمعیت علماء اسلامی کا اس طرح ضد نہ کہاں کہ اگر جوانے حکومت جوڑ گوگائیں یا جوانے وزیر اعلیٰ کہتے ہیں تو جمعیت علماء اسلام ایک اس طرح مطلب ضد نہ کہاں کہ لازم جمعیت علماء اسلام وزیر اعلیٰ مبی ما شامل نہ رہیں، یہ وڑیں گا اپنی نبی انشاءاللہ. تئی وجہ باز مہربانی ہو جا گولے چارو کا گپ پتران بوگاد کو خالد ولید سیفی صاحبہ کیا جمعیت علماء اسلام مردمیں بلوچستان حکومت بدل کرنے کے بابتا اپوزیشن گو حکومتی باس کا گپ پتران تو کا ہیں گوستگے روچا بی این پی میں گلے نصیر احمد شاہوانی، اختر حسین لانگو اور جمعیت علماء اسلام ملک سکندر ایڈوکیٹ کیا بلوچستان اسمبلی اپوزیشن سرو کے اشانی درمیان گو عبدالقدوس بیزن جو شعور صلاح دیوان و مجلس بیتا وہاں کوشش مشید کہ ما جام کمال صاحب حکومتہ فارغ بکنے او وتی یک حکومت دیما بیاریں دوبینیم گا ایک اپام بوگائیں کہ بیتکاں کہ ہمیں پارٹی تو کا یک دیگن شعور صلاح کنک بھی تو جام کمال صاحب جاگا دیگے سر وزیر عرق بھی او جام کمال صاحب کے ہمیں حمایتی ہیں باس کا آہانی گوشگند کہ آپ جام کمال صاحب آرہ وزیر اعلیٰ گندگ لوٹاں وہ پارٹی تو کا یا کہ حکومت تو کا چوشے گپے نیست ہیں وہ عبدالقدوس بیزن جو آرہ مزنے پلہ مرضی و حمایت گون نیست بلے اپوزیشن 26 ممبر موجود ہیں اور اگاں 10-11 مردم کستے عبدالقدوس بیزن جو شوہاز بکاں گوڑا بلکہ کستے حکومت پروشدے کا کامیاب بھی بلے پدہ ہمیں دا یک سوالی کہتے کہ حکومت پروشدے کا پد سر وزیر کہے بھی تھے عبدالقدوس بیزن جو آرہ کستے سروک کنک بھی اگا نہ پرچہ کے پارٹی جند تو کا یہ امراہان تو کا ہم 2 ہنچے مردم نام دیما آئے گئیں کہ خواہش داراں کے سر وزیر بے باں گیش باں یا ہن پارٹی تو کا مردم گیش باں یا قدوس بیزن جو گیش بھی یہ دوستے چیز چار گیاں اید واہی معاملہ آرہ چارگا پاد ما کوشش کت کے وتی پروگرام تو کا سرکار ہم یک مردمی بزیر ہیں کہ وتی اوپینین وتی موقفہ دیما ایر بکا بلے بازی جہد و کوشش تا پد ہم سرکاری باس کا میں مارا رسپانس دے کے کوشش نہ کو تو ما بیت کا باندرو چشا نیمگئی گلگ ہم بیتے ہیں کہ پروگرامان تہا یا میڈیا تہا مارا کستی یکنی مگی گپ اتران بہ گائیں تو میں موقف زیرک بوگا نہیں ماوتی جہد و کوشش کو تگت کے سرکار کے موقفیں آہی آرہ بزور ہیں یا بلوچستان عوامی پارٹی کے سرو کے باس کے آگو معاملہ داری بکن تو سجے معاملہ آچون گندگایاں آگ اپ دیما بیتے بلے آہاں گو ما امرہ داری کنا گیا تیار نبوتا تو بہرحال حکومت ارکس بھی ہنچے نے بھی ہمیں وڑے نے بیت کے مخلوق کے نپو ستانی واسطہ کار بکاں مخلوق کے دیمروی واسطہ کار بکاں وتی اما بلوچستان پدمنتگی آئیار آلاس کرنے کوشش بکاں بلوچستان سماجی زندگی ارہ بستر برگے کوشش بکاں حکومت بدلی بس اقتدار بدلی مبی اقتدار لائبے مبی اما دروشمانی بدلی مبی وہ ہمیں گپاں منا وتی ہوسٹ شرف شادہ اجازت بھی دیے پدا واتر میں یک نوکیں پروگرام یا گوں شمع دیما منا اجازت بھی دیے زندگ باتیں گوں وتی زبانوں پر جا رہا